Baga gammadan. YouTubein BBC Afaan Oromoo amma hordoftoota yookiin subscribers 50 again. Ndenda gukungwira BBC Afaan Oromoo nitondo wa gukinye subscribers 50,000 YouTube channel ine yao na mahota weka maundu maya o mieri iri tu. Congratulations. Hongereni sana Afaan Oromoo kwa kufikisha subscribers 50,000 kwa muda wa miezi miwili pekee. Endeleeni kufanya kazi njema kabisa mnayoendelea kuifanya ili kuweza kupata wafuasi ama wafuatilianaji wengi zaidi ya vile mnavyofanya. Hongereni sana. BBC Afaan Oromoo abush تخلت أوارح 50,000 subscribers لزبطعكم انكو عدس بلكم برتعو. Congratulations Afaan Oromoo for the milestone. 50,000 subscribers is not a joke. Congratulations and all the best. BBC Afaan Oromoo በሁለት ወር ውስጥ 50,000 ሰብስክራይበር በመድረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። Ambalyo BBC Afaan Oromoo in agaadeen 50,000 oo subscribers muddo 2 bilood gudaheeda. BBC Afaan Oromoo ni mwishuke kugira aba subscribers 50 mezi abiri gusa. Kunin isa maleen ta'u siree sana ferree buun isanii qalu ammoo fagoo jirtan kanaafuu bakkum jirtaniit buun qopheeffadha ammoo ammaa fi uummata miliyoona 50 olii fi 50 dhiqaa metu tuqaa amma la subscribe godha.